tau mape, mo se ke tau mape. Ai ko tau tano ko ni ahoni, tano ai ni ke tohi Korinto I lalo koe. Sen kirea una vaaf a tenisie, pe vai fonua ko ia ko a keia ia ko karisia. Mastonia I olunga koe, pe a misia, ko e sia e kua e feso ai, e kua e feso e ngai kolo koe te tau patonga I hena whai mea tohi ko ni Korinto. Pea koe whanonga no tolu na Paula. E na e hifo mai me Mastonia ki a keia. Pea to e whoke ak pei Mastonia toki folau me, toki tuk folau me Filipai. Alu hifo ai koe o fau mai mi reto. Hau hau ai pe heo whoke o rock se wharema. Koe ne whoki ai ne folau whakaosi, Sai. Koe ngai tohi e whāna e whai ki Korinto. More ua, tau mau e ua. Koe uraki tohi nau pe Paula ko ne ipiseri. E ku tau iloi mea Korinto vai nima. Nā ku tohi at ke te motolo ku ipiseri ka ui ke te moto e whiohi me kakai whi awaki. Me kakai ko ulau koe kau Kristiane. Ka koe kau whi awaki. Nā rutu I pe hange pe koe ahoni. E te moto e whiohi me kakai ulau koe kau Kristiane ka unau whaso tonga. Ne inga Paula kakai pe he. Ma wahe ki taia mea ki nau tolu. He kunga koe ke ange tau to e whiohi. Mo kakai pe. Koe ni uraki tohi ia, more ia. Ko tohi hono wā rewa ula Korinto, ai nei ose tohi ko e ia, pa whanongo ia, o ku iai o kia ngai mā vahe me ngai mea pehe, nei hoku ripoti mai ki ai he whare o koloi, ulau kia vahe ula ki ve stataha, pia moe penai moe tohi penai whai mei me Korinto, o nau eke mea kau ke vete maari, moe nofo maari me ngai mea pehe, ko parapare malahi o Korinto, ko whe au aki. Mantu ko kolo ko nina me hange kolo ko tau whakakoku ki New York, pe ko whenga I kolo tāla koe o mamani ahoni. Kolo ngai kolo, ngai kolo whakausa usa, ko Korinto I. Pea whanonga Paula koe I he nau tohi, pe mwene maa whamatala koe ki maa vahe. Pea koe mwe whi au waki, ko koe koe vahe ni maa vesu waki, e ko whamatala koe ko whanongo, o ku ripoti mai ke teo, o ku iai whi au waki, hoko molo totonga, ai tangata koe, na e nonofo ia mwe mari ene tamai. Pea tohi rewa Paula, tohi ura Korinto. Pea ose tohi ko ia, pena ea me foi aahi na whae Paula. Ui koe ki foi aahi whakamamahi. Tano pe kia ia Korinto vahe waka ko vahe fitu vesi walu hai. E vehe Paula ka pau na aku mamahi, na kuanga whakamamahi I kui moutolu aki e ku tohi. Aia, ne foi ahi ko ia ne whakamamahi pe hao ne whae te tohi kui ke tohi whakamamahi. E Paula koe ke uhanga ia ui o whakafoki, I don't regret it. E tohi ko ia, ka ko whakaamu ke hoko ho mo mamahi ko me ke ne whae mo riri, ka koe ne maweni eia e whakamatala na whoki mai mo taitusi me siasi, ko nau fia, ko hoko he tohi whakamamahi ko na whae Paula ko me ke ne hangaririu nau mo ui, pea ko ia pani whaere wa tohi ko na ua Korinto, ko tohi ia, ko ni tokanga whakatau I sipi pe ke siasi, ka koe kongalai ko ne fia, e mahino ririu e mo ui, ai kakai. Ura Korinto, e ko tau toa mbenga, e ko tohi e wha, tohi e ua ko ipiseri, me tohi whakamamahi ko e ki tau maa. Ura Korinto, ko tohi hono waia, ua Korinto, ko tohi hono whae, ko tohi o tau maa. Ua fu ngai tohi ke he pene, kai ke maa hanko ipiseri ko ki reo tisia, ni ki tau maa, ko ke maa e tau tolu, ko ngai tohi a ko pehe, ka pana e maa, e lawa ke te whakakau mai ki he tau tohi tapu I ahon, ka kuhanga o tuaia, o to'o ko ke tau maa, o te ngai tohi ko ia. Ko taimi na whai me whai tohi Ura Korinto, na whai me Efeso, I Asia Minu, e ku mahina o pipe ni whamatala koe, a Paula koe, whakaosiose tohi Ura Korinto wa tahano, e swaru te unofu I Efeso o a uke Pentecost. Mai le vai o kutonga I Efeso, o whai mea tohi koe ni. Ofi peki he whakaosiose kātonga Pentecost, ena nofu o a uke Pentecost. Whawofua ko Pentecost, foko whai tau whai lau ia, Mantuku ala te whakatola uia I Sanuari o la tuai whai lau mai rewa teimi o maa asi whai a tuai pele koe teimi whai lau uia pana o la te una tolu ia o whai tau maa whana atu ki suni o la tuai ka koe ne whai I he teimi whai lau tau ni ma whāta sa koe whakausi osia e ne ngawe whamisiona tau tolu I Efeso Mantuku Efeso ne whuratahne nofu ai ne nofu ai tau e tolu o ne whai ako me whare koe tangata ko tilano, ne tūria me whare lotu,
alo lewa paula no foi fare ko ia fai ni fai. Koe ngai koe kawenga o Rakrindo. Koe ngai kawenga nima fe ka aki tonu e me fetu usi e siasi. Yes koe ni ne ngata pe ko koe palapare mala lahi pe e ua e siasi. Koe fetu usi me whakamamani. Koe ngo palapare mai siasi. Ko tu u kei pe hebe e siasi a honi. Lai pe ngai mea kaa e fetu usi. Ka koe uhinga e fetu usi i lao paula koe kai ke mahino ka ki nau tolu a kospe. Koe kai ke mo ui e te ki nau tolu a iwi e kospe. Wengā ka venga ni mako hae fetu si, kwa wei e mā wahe tu unga he kautaki. E ko kutano kia ulakurinto wahe hongo furu. Ulakurinto wahe hongo furu, ulaki vese hongo furu. Ne pehe ulipoti mai kia i ukuea ngā i fetu usi a te ki mou tolu. Ko ia ke mou whai taha, mou whakakau taha, pe ai ke mou tui taha. E soko ne lau, Tara mai he whare koe o koloi, ka me mipa koe me api o koloi, o ge tek mo tolu e ngai mā wahe koe ni. Koe reo me ngai hopo i wāo e ka kai o siasi, ngai ni iho whaka ilo ni ihi, pe ave ki nau tolu ki ngai whamauanga, ko rakorin tō wahe onoi. E une pehe paura, koe lao paura ki ai, koe hambe mo ave ho mo ngai mea ki whamauanga whamamani. Kei te mo ilo, koe kau maa o niko ki tau tolu ka kai tui te tau whamau e mea mamani. Ton ki tau lawa peo whamau e tau mea e te tau tolu. Peo peke pehe paura, e me sanga pau na ke tuku ke lau koe a koe tonu ia ku ke hala. Kai lawa ke no fe o fani mo kaunga loto. Ko ngai wā, ai koe ngai hopo i. Koe whaita e ngāri o mohe ai eiki. Ai koe whaita e ngāri o mohe ka inga. O koe uhinga ne whai haka kai tai tui ka. O ko whawhea kai tai tui ke nau mau kau i whai o mohe ai eiki. Mantui koe tai tui lai tahana e kau e he uraki o mohe ai eiki ka mata ngā siutasi. Ne fai na kau ko raki fai o mohe na ia si tasi ai ne ke tu ia ge kana fai be si na nga jo no ne ko ma ang ke ai we nga sia si no ta fi na te ka kai tai tu i ke ma kau ke o mohe ai ki pe mo fa na ko fa ka be fa na he ko wi ko o mohe ai ki ko ta ma me pasova ko pasova ko kai fra family pe i kai fra family ko ia o ku eke e whanau ke nau mātua pe koe hae uhinga e nau whai mea koe. Koe foi eke koe ia, nei whai e koe si isu koe no li riwe uhinga, o oho moe koe sinoen whakma mou tolu mou whai pehe, koe whamanatu ke te au. Koe totoen, mou inu ko tope me ai, toto whakafo o, ringwa mou tolu me tolahi, lawa e whamre mou ngai. Aia, koe nau whai tae ngāri, e nai haue ni ihi a koutu maari e mo e nau maa mo e waini o nau kai na to mo ino nau kona ka kai ke nau wahe re rei mo si kau masiwa. Aia, he koe oho mohe ai e ki uton ke hai e tau kau taha. Kau taha ki tau tolo e ka kai o whakatonu hia, o whamaa nuni a tātā beo makatu unga i a Christ. Pea ko mea ko whaanga ai koe whongo ko ngā kia oho mohe, ko hanga o whekau ke tuwhai oho mohe. O mau kai be matoro e ka wai whakau ko mau whai oho mohe i mua. Pea tuwha. Koe ke kai whakataha e siasi. Koe ke mahino ke te tautolu. Koe kai koe ni koe kai ai kautaha. Kautaha e sino o eiki. Ne whai au tau whamo ui. Kautaha e tātaa o eiki. Ne whai ai ho tau whakamaa. Aia, na nau whai ta e ngāri koe ui. Nei haa i he oho mohe ia e nau kehe. Haa e ka kai tu maari e kehe na to me kau masiwa. Nau kai na to e nau mea pa nau ino kona. Ka si fie kai e kau masiwa. Kai ke nau wahe tatau. Ke haa koe nau kautaha i he sino me tātaa o tau hei. Ne ere mo whehu i koe ni nei whai ke mawhai whalau maari e. Me tine mana nau mau mawhai whalau maari ni pa pe ni heo mau i ngange ngai mawhai ni. No inga ka pe paula, ke pe ngai mawhai whalau maari e ka te tau mana tui. Koe fwoi sino pe taha. Pau fie mau he kupu kotoa pe o e sino ai ngai kupu ke he. Ei koe ngai mena ni whahino. Ko whaasa reo ki konga koe ni ko Apolos. Mai no na tohi koe a ka kai kuring tō ka paula e nau tohi hono ua. Na nau kore ka paula ki whekau mo Apolos ki ha. Pena whaareo paula o whekau Apolos ki alu ka kuni whamatala koe ura kuni tō taha no pe. Koe mea ko kau ke tau toko ko Apolos i nā whekau ki alu atu ka kai ki whi alu atu he taimini. Ka tene toki alu atu o ka whainga maari. Pena ngarewa whakamatala ke te nau tolu. Ai family ko seti vena ai ko seti vena
mai no de tau tolu ko e fua tapu e pe o ina tolu e family na lo tafoki ki kosperi me he vai fonua ko o akeia ai ko akeia tu a korinto a tenisi pe mo siasko sengerea pe ne famata te na tolu e mau inga si family ko ni ko ri ke na hanga fra papa ki family ko no setivena ai ko ai sai gare me ka venga fitu ia o tohi o kau whika i tonu me nau kei laka whaka e tangata pe e ka kai o siasi. E kono whinga i ke ta ofi e nau laka whaka e tangata pe ka nau laka whaka ko spe. Nena whaamkia paula he ne tohi ko la korinto. Ka ato e tohi, hui wahe ta hao no ko e tohi ko ne whaka amu ia. Ke tuku ho mou laka whaka e tangata pe ka mou laka whaka ko spe. Whaka tatau ki o ngongorere. Ai ko ngai ka venga fitu na ne bebo ke kapuse hia famala ia ai ko hia famala ia ko la krinto va nima ta la ve ni nai ne to ta na no no foi mo mari ne tamai ma ben mate no fa e pe ha u te mate pe hange ia fa fia ia pore sia na no fo mo fia wa ko ai ko ke ton ke tau pore e asia ka fe a wa ki o tau sia si o e ben abi ka fe a wa ki na no mai ke mo sia si pe fa pe fe nga na lava mai ko vi fo e uri i ngā e si a kau whea wak. Ta tau bimo ngā sia si whaso toma, Na pang pe ko e tau reke ko isi u foki o tau whea ngai ton moe i aho ni. Po ton pe kia tau lau kia e kuhanga he ngā sia si whaso toma me to tisia ta awhika kai ke te nau toi rea kia mea. O kau ke mea whaso toma. Kau mou ilo. O ku uri e sia si i ho mo i nofo e kau whaso toma. O ke pe ke te no nof pe ki tai te tai tui ke mea pa te sai pe ki tai ka kovi ka kai koutu i kai. Ko mo no ko ko mo tai tui mo o uri e sia ko a ko me no ke paula ko vi ko ia fe awaki pe paula tu ku ki tu ai to ta ko fe awaki ke hanga se ta ne fa au ha no ka kano ko i ka lau ke iri mo fe awaki lo ko to va he no esta awaki wa no hola me fe awaki ai na o no tu na to ke pe to ko to ta ta ni to ke me ko to pe to ni ta to fe awaki sai pe ko ke ani fe awaki anai ta mo ta mo fra lau mari e ne wesia pe to ko sino ko ko ke ha me e te ne wesia e lau mari pe paulo i kai ko sino ta ha me lau mari e to ta lau mari e ta mo kalais pe ka ke ta te hanga ta to lu o hae mai ki ta to ko sino ta mo kalais e ko la krundo va e ono ko ta no tai ke avo fa pipiki ke fu fe awaki me ko ne ro krundo va fitu no e ke ka paula pe ku pe ton ke fai ha mari pe paula e na o ke mai pe usai pe ke tangata ke mari mo fe fin e vo mandui e ta ke ta hai u lau na tolu ko ke uri fe awa ki e ta ke ta hai na lau na tolu ka na mo te mari mo fe fin o te nofo faka mari mo to mari e uri i kita e no faka mari mo to mari o me pa o tu ka kai na tu pe he pe a hon to ko e uri i kita tolu e tau nofo faka mari mo tau mai mai ka ku kai e ko e femele balo ke faka matala pe i kai o le rei a tangata ke mari sain ke mari i ne nofo o ku hori ko vi ki ata pane pere o ka pare ke nofo mari o ton ke whakakakato e sipaniti o no whatongia whakamari ke wifi ke pure wifi ke no sino o ona whakakato e he wifi he wifi ke no sipaniti o no whatongia whakamari e ke pure ke no sino o ona aia o kurerei ange mari e whi awaki na pe na to ko sang fi awa ki ko hi ko kene uri e ai sino kono fa na pe ni hi o ku ko vi no fa mari o pe baula i kai usai no fa mari e ko nga ka dem ko te mari ai a ko ni fa mata ni ro ko into va fi tu o ni ma ke fa na ko dem te mari ai o ku vai u to taimi ki he eiki vai u mari e to taimi ko ko to taimi mo pa ke to taimi to mari pe ai mo to taimi mo to eiki ko dem ko te no fa ta mari ai o ka kato reo to taimi ki he eiki. Eia, to tolu kon tau no mari tau ngai, no mau tau ngai whawhai whekau mana tui. Iei mau peha taimi mo ki whamiri, aho ki taimi ki whaha lot wha whamiri. Ui mai whanau, o seo ke muilo ko ngongo kovi tau ngai whawhai whekau, he aro tau whanau tau tolo whai mea ke. E koi ko te tau toka ngai, tau tau toko tokanga ke ngāwe e siasi, ka tau ri ake tau whanau. Mau i ngau pito, ke tau toka ngai tau whanau, whai ino rei ngau tolu. Ke nau tui pe eiko e so kasi. Ko e ai urerei ke mari e whi awaki, urerei ke no tai mari.
mai eiki pe mo ki mute mai pe mo me se pe ko mute me ni oi malo oi ko urei ke ai ke oa ai ko foi me no ko ke oa na fratu ki e kai nga lotu e kai o me akai fe lau ake ai tori ai na e ngai ko korinto ka ko to ben na no tau no ngai o tu ai tori na to ben na ngai hu fe lau na fai e pa ko pe ko ka no i manu ko na fai ke fe lau ko na mai fratau ke market e fai manu po fe uire va te tau kai me ko ni o na fe lau ki ai tori na range pa o ku e mea tau tolu ko tau ilo tau tolu ke fu konga pulu pe e ko gani fe ka aka no me fai ke he ko ja fai ke he ka pe o tua ai o tau ilo e tau tolu sai pe no kai ai fu konga manu te gani wisi ana ki ka ku e ka kai ke vai no tolu no pe ka pa te ke kai e ko konga manu o ku ke taha ai ko me fu fai ke he ko na fai ke fe lau e ko 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 pe paro pare mai vere paro ko ui ko to ko ko vai ton ki o te to kai ko ha ka no i man te ria na tu kia se to ko vai i fai a ko i lo ko me ne pe ko i lo ko me fa fu la ko o fa ko me ne langa ha ko ne ui ngai ka ba te ke fai ko i lo i te kai ko fu ko me fu ko manu i sai pe ko ka ne fu e sia na ka tol ka ke fa fu la he ko te ke ofa ko ke to ko masiva ko ai e tu kia ai ene sio ke te koe ke kai fu ko man me no ke ai ufi ulu ka we fin lo tu ai ko fa ngai se stonga ko me le a pito no fa mai me paula he ko ka we fin ko tau mai ko ke lo tu ton ke ai ufi ulu ka we fin kai ke ufi ulu ka tangata ko tau fa ha ia ai langi o kala se tau ke fu fa tu tu ngai lo to siasi fa tu tu ngai ko na fa fa tu ko o tua ko ulu o kala isi o kala isi ko ulu ya tangata ko ulu ya fe fine pe o tau whakahai ai whi whakatu unga ko ia i loto siasi i ai e whewhine ufi ono uru kai ai e tangata ai ufi ono. Ai ka mea mauinga tāne ngai tu paholo kuri aki a tau siasi na e whai pehe ka mataanga. E raka e lotu ki tonga na e whai e kau whewhine ka ku mai whuke ngai mea gani to tonu a whawhine me ngai mea kai awan peari aki e ka kai whewhine ia e mea na ton ke tau whai. Ka ton ke tau hanga whamahino ka whewhine tō tahtaha ke ai ufi e kau fine lotu ufi ulu e kau fine lotu pe wi ke nau hanga ai o whalang langi o nau ulu ko tangata whalang langi e tangata no ulu ko kalais whalang langi e kalais no ulu ko o tua tau ko to he malu o tua ko ni fola en fa ko tau fai ni pa no fitu rewa ngai tau mo ko ke tau fina to na ke la ka fai tangata ko to tu o kalais me pekia na pe na ni o na to na i korinto ka ina tika ke whakato e tu a kalaisia me pe ke whakato e tu e mate pe rewe paula ka paula ne kai whakato e tu a kalaisi ko lau whanoa ho mou tui o mou kei i ho mou wanghala ko lau whanoa e mau malanga he mau lohi a ki mau tolu he mau tala na whakato e tu e o tu a kalaisi kāna i kai ke whakato e tu e o tu a ia a kalaisi tei koe ngahi ka veinga e koe ngomea lahi pe ua koe whetu usi no ka veinga e o lua ki ia whetu usi e siasi koe ngai tohe a paula ni hanga whainu ki nau tau me ko speri ke nau whaita. Pakono wa, ke ta ofi nau laka whakae tangata, ko mo ka venga lahi pe iau e tohi. Pui tu ako ko rinto, na lau gani nai, mai no pipene lahi ngai whi lau, na katoa ngai whapure anga, ngai otua, ngai whaai ke he, ngai koro, pea nai fau mai mo kau tufunga lea, na nau ngau ake nau poto i lea, ke o fe i loto e kakai, ke ngai whakaukau e tokoni, ke nau moui, ke nau tu maari, pe nau tunga lere, ke nau nofu i kolo, hula e paula pehe, Loko in tova he wawe sulaki, nai kai te aluat ke te motol ka hainga, e koe whamatala ke te motol, e misteri o tua nai kai ke whai a kia ai poto i he rea, mo e poto whawhilo sefa. E koe ngome e ua maino koe ngome nai pore ka kai o kolo, nai ka urea e na nau fau mai ai mo e poto i rea, mo e poto whawhilo sefa o nau re e mo ui e ka kai, ke ngai mea o e māma ko eni. E talaka balo mo pisila mo akuila korinto, tano ke ngau vai tahavalu. E koe pui tu ako e tohi korinto ko ngau vai tahavalu. A wati ke lau i fwai, na whitalaka ki korinto akuila mo pisila ko na o mai na mei loma, no turi mai ki nau tolu e kau siu mei loma. Pea koe mea he tatau e nau ngau e nai whai. Ne tatau koe ngau ka paula nai whai, koe ngai whanki tēniti. Koe wiki, matu aho ko ia, ne whanonga ako e kakai.
e na pau ke fangi te ni na no foi e na wiki me kolo ke kolo ko wi na si e ngai fare telefono ngai ko e ngai ko pa na no fo rewa paula mo akuila mo pisila na no fo fai fo ngau ko ia e na ngau e po uri ko ngai fangi te ni ke ma o na se ni ke to ko na si paula ke fai ene malanga fa evangelio ha an be fo ke ko ma ka fai kau fa falala si no va henga me ngai me pe ka ko ke foi motor ko fo ka fo na ngau e tem ka kato pe e fai ka ko paula ne mo mon be e don pe ke tau e si fa kolo e no fai ka e ne ke hanga paula o me ngau e ki ngai to tonu ko ya sei ne mana va e apostolo que no foi corinto ta ulo me ngau e ta valu so fu ke ta kana ha e ki ke a vision po u de fora que ai o ko ye te koe pe kai ke hanga e ta hai o ta e koe pe fala ve e koe ko hi to la he ku kai i e kolon pe te no fa paula ko ta mo konga e no fa nga be ne ngau ko corinto na ne fokki si utea ki time si ai pe ne te fononga o no i efeso ne hiki mai ke api sila mo akuila na no fa fo tu ai ai siasi hona api targa ngau vai ta valu pe na no fa i efeso ta tolu pe fai me lo to ko corinto ai ko ke tau mau pe a hoko e ngai mea koe ngai fo mamafa koe ni ai na nofe mi korinto fai me u tohi koe ni pe alo a ahi fo mamahi pe fok ma fai tohi fo mamahi pe fe kawa ta taitus ke alu pe alo taitus e seke ki ka inga pe fok ma tara iyo neonga na fo mamahi tohi na fai ka ku hoko e nau mamahi koe me ke nau fato malai pe fai de paula tohi koe ni awa korinto ai koe tohi fie fie ai ai wano ko mosio ke tatafe e whakaukai uinga e nau e fai o ngai tohi koe ni sai, nei ben boku me tohi na fai me he sia na lawa ke ani nai na feu ia whakaukai no fumari, ka lawa ke ani nai, pe Paulo Sainge no fumari, i he te horikovi, mo i vete mari, e ne koe tabu fo koe uhinga pe e ua ulawa e vete mari, koe fe au aki pe, ko pau kia taha, i ongo mea ko na fe au kone fe au aki, pe i kai ke toi riri ue me ne fe au aki, pe au saire fatoni hea e vete mari, ko si isue, ko Paulo re wau pe he, ka bau na monofo ta e lotu pe mo mari pe ke liri u koe o lotu pe whaka amre wa ho mari o koe ta e lotu ke mo vete pe ta angre we paulo i usai tu ke alu ai fai nino koe lako do vai fitu e song fu ke tato ai koe kai me kai koe na whila roa ke fai ke na ta roa ke nai ka koe mau koe anga fai o e lotu mai no pe na fu longo ane kapaku ka e na lotu rea ke mai e palo fisai e do tanga paulo ke nau ai taha pe rea ke he ka pau pe o ku ia ta ke ne whaka uhinga rea ke he pe a whai he loto sia skai kai ko rea ke he ko mea ke whai pe e koe i api ke rea ke e ki ko e ko koe pe mo e ki mai no ke ho rea ke he ko tango tau mai ke whatanga whatola he sia si ka pau ke hao himi ka pau ke hao ki ako nak ne ma o me folofola pau ke hao mea whakaha ko ura ko ndo vai ta wha pa mo tu o rea a ki ia ke hoko ko mea ke langa haki aki ai sia si Ege, pe whaasa pe e te tu me peki. Aia, koe ki pui tu ea korinto, koe ko ngāwe vai taha walu pe, mai no pe na hao paro ki korinto, na irifia ne nofo ai, ha e ki kia ne visione po uri, pe nofo paula e tamu e konga, malanga ke kosperi, koe o whai e ngai tohi koe, pene, osko ne malanga ki pe alu ki se jarema, foki mo alu ki feso, o whai e ngai tohi koe, ni tohi ipiseri, ai koe ki tau mau, ura korinto, ai ni tau mau, tohi whamamahi pe ki tau mau pe a maua korinto. Koe tau mua koe tohi, koe tau mua mahina, koe tau mua pe e ua koe, koe tāri o ngahi whehui, nei whai, pe a moe whamahino a whianga hangai e nau toonga mo ui mo e kosperi. E koe ngohi tau mua lalahi pe e ua o e tohi. Aia, koe nei nau ngai whehui, ana na tau lawe ke ane nei, e? Koe whamahino koe whianga hangai e nau pe, baro koe uhinga pe o mo maa vahe ko mo afungi. Koe winga mo ma vai lawe tama koe poto anga Paula poto anga Apolosia he lea ai o kuia e whainga afungi kune tau e o kune hanga o whakatupu e ma vai me whetu iskai ke ngatai kane pe Paula rako rinto vai tolu koe winga ma vai koe teke ke tupu whakalau maari e moe kaka no kei vare koe ke nau tupu matu o tua e koe ke mo ui e wholoforai te koe ke tō e wholoforai moe kakai koe uhinga e koe mea tau sure lai ngā mawai koe nu hoko he ai koe pentekosi to ka no lai mawai ai koe wesiri ana lai mawai koe uhinga ngai mea pehe
tu ke ngai mawai wa he fa to ga te ka ko ngai me ko ko mawai wa he pe ko I ka pe tama ko e mai no ko kai ke matu tu fa ka lau mari ai ko ngai me fa no ko paula ai ko no me ko no paula pare mai fe awaki ko kai ke no mahu inga ia he mo ui ma oni ko winga me ko no tau kave no totonu no ave no me aki he ki he whamau anga ke hopo i ai unau tai toka I si kau vai o e siasi. Sio? Ko nau palpare mai, ko nau ave e nau mea ke whamau anga ke hopo i ai ke ilo e nau totonu me ngai mea pehe. Ko he koe ke nau fie tu lolo hange ko karaisi na ne tuku ne mo ui ke more ko e hui ke whamo ui ai kakai vai me kau masiwa hange ko ki tau tepe. Koe kai koe pe ko nau tai toka nga e afio e lau marie I mo ui e tahalo tu ai pe por mo tu mo tolu ko tempare ki mo tolu tu ai la corinto vai o nove sta iva pe ke mo ilo ko mo sino ko tempare ia e lau marie ma ni ai afio e tek mo tolu no foi e tek mo tolu ai ko ne winga ka bo no foi lau marie ma ni tek tau to ton ke tau ke ma oni e fai o e tau mo ui ko Christ tau ma oni oni E gai ngā tai, tau lau maari e taha mo e eiki toi tu u e mea ko toa pepa, kono uhinga e koe nau lau kia ni nai, o tae hoa me Kristiane e awaki, tae hoa me Kristiane e li ake to mai ka te arofe au koe hae mai ki tau tolu ia, e te arofe awaki, hae mai ki tau tolu me tau sino taha mo karaisi, lau maari e taha mo karaisi, ke ave ki ta whapipiki, ke fufe awaki. O huongo fe feka e tohi mo tamaki, ne o ngoia, o falahia paula ke kainga lo tue ni whakaamu, whaongo o lei o tua nau mea ko tope, ai kora kuintoa ngo furuwe stou tahau ni pe ai, pe ko hae mea te mou fai, pe ko mou kai, pe ko mou winu, ke mou fai mea ko tope, ke whakaongo o lei a tau, doko ni whakaamu e, pe ko nau kai, pe ko nau winu, he angu sakara meni ti o mohe ai eiki, ai ke o ngongo lei eiki ai, pe ko mou kai koe hae mea ko mou kai ki o tene hoko makatu ki ai ki so mou ngai toko ua koe ni e lotu. Ei, ula koe koe ngai whakaukau pe koe tau mua, ke na hoko koe tempare o tua ko langa hake koe whio anga lau maare maa o ni, pe ke nau nofo tae mere ai, o au ke aho o e ko si su karaisi. Ei, koe ne whakaamu, koe ne tari ngai whio na whio na tau lawe kia nei, pa mahino e te ngā tole whihangai nau mo ui me ko speri, koe ne whakaamu ke au ke aho ko karaisi, ke nau nofo tae mere o ke aho o eiki ko si su karaisi. Haere mai koe eiki ke te ki mamani, ke whai whamau o nau ke tae mere. Ai ko rako rinto, i tau mo rako rinto, ma tuku hui tau moana ua pe koe tari whehu I pe mo i tau mo. Ke whahino hino ka nau tole whenga e nau mo ui, ka mo e ko speri. Koe ka veinga ko rako rinto, ka ngai ka veinga ko na tau suke. Sei, ka mo e tau ki re, I wawe pe o rako rinto, e stau taimi, koe whetu na whai mea tohi, koe na whai me Filipai I Mastonia. Mantu koe siasiko I Mastonia, koe ko Mastonia vai whanua I olunga koe, e nei siasi tolu ane whotu e Paula, ko Perea, Thessalonica, mo Filipai. Ka ku tamai ke te tau tau nei ki nofa Paula ai I Mastonia, ka koe ne whai tohi koe ni, me whai me Filipai I Mastonia. Koe une lau I a Wokorintova he wawe sta tolu, kai ke mau maroro ko lau mari ne ke mau to ko tai tusi pe ko ia na ku tatau fe tatau pe alu ki Mastonia ai go ne winga ko ne to et ko ni fai de mi Mastonia enga tai ko va hiva vesiwa o ilo ho mo loto aki u me ko ni pe ko pore te mo to ki kau Mastonia ai ko ni winga ko me ko fitu e no fai Mastonia ai ko Filipai ta u ne fai e tohi ko ni mao no pe ko ni mafitu ai mi taimi ta tau en mo tohi loma pa ko ni ko ngai tohi Paula na ni hanga pe o fai fra konkonga pe ka pa to hanga fra kakat pe ke tau ilo ta ko ke mo i apostolo ne la no ngai fatongia ngawe po uri langa te niti ko ke mai ni se niti ke fai ni malanga aho ke tau po fe taimi ne si ai fai apostolo ngai tohi la la ko ni Aua Corinto, alto hi loma, fi ngai fi taimbe ko e. Ta mo la hi pe to hi tolu, aua Corinto. Ro aki ko ne fia. Ma tu ko tohi no tolu ko la Corinto ku logo to fa mai ai ko ki tau mau. Ko tau ilo ko ha me na fa mai I tohi ko ia. Kana e mui atu e ne a ahi na e ui ni lau ke o Corinto vai. Ua ve si va ko a ahi fa mai. Na tohi ke te mo tolu ke tau mo ko ni ke wakai I ho mo nganga
mo wakai be te mo talango fua e mea kotoa pe. E inga tai ko vai fitu be si wa me mo fu ni pe ko fie ai ko wi e ko wi ka ke mo ke mamahi pe ka ko wi ko mo mamahi ko hoko e ke mo frato mal pe ai ko ni fie ko fra mamahi ko to fra mamahi ko ne atu ne fra mamahi ki na to tu po e na frato mal ai pa ko ni to ko ni o ko linto ko ni fie ko ni to fra ha ni fie e na tai le rei e to fra mamahi ko na atu e tai tusi ko to he ko ke tau ma ono wa e whamanat pere te nau tō ke nau whakakato e nau tūpā ke ta hanak toko ni ke kau masiva o e siasi Jerusalem. Aia, nei e nau tūpā e nai whai ke nau tānak toko ni, ka nei hange nei ki tuu e nau tūpā ko ia, pa koe mea ui ngai tohea paula ni whai koe, na ni hanga wharotulahi e taitosi, ke ni hanga o ke ai ke koe na ne kamata, e mao taitosi na ne kamata e tānak paanga koe me korinto ke kau masiva, ke ni fai ke kakat ai ko na faamu ke ni faamu ke fa kakato e kau Corinto e na tukupa na fai ke na kau ke tana tokoni kau masiwa se Jerusalem e kai na ko me le le fo ke me ke fai o tau siasi ka te glau pe ko fai fo tu pe sio ke i se fa ko lo mo e ko se fangi family masiva pa ke alo ana ki fa tau a to tuat kana tol ko ma inga ko nga u e ko inga se misi koe whakamooni ke tau tui. Koe ofa ke kau masiwa. Koe ngā aue ko kuinga ke hā i he tau moe. Kege, mea nei whakamanatu e Paula ki kakai Korinto, e ua Korinto. Pa on tolu ke teu ki nau tolu ke ne ahi nei whaia. Sai, o maino reo nei whakawhiewhia ai whakamui koe na Paula ki Korinto. Ai mrau kia ngā aue wahe wanoa, wabe vesi wā ke tolu, na ne nofo i pene whoki mai mei o ne ariko nofo i karisi, nofo e mahina tolu, pa wo le nofu ko ni karisi mai na tolu na nofu sia si Korinto pe o mahino na whakakakato sia si Korinto e na utukupa ke ta nak toko ni ke kau masiva se Jerusalema pe ue e ku be Paula ya loma ko ne alwen de ne foki o alo ave toko ni na tanaki aia tama vita ina liri ue kakai Korinto he kosperi o fia witon ke tau farala pe kosperi te lava liri mo ui asi kakai ko ni tau e ngai sia ko tatafe e tohi to iwa Korinto ku di mea rai pe tolu. O wa Korinto wa he uaki ki he vai fitu, ka matala ke ngai mea nai hoko ki a Paula, e ne whekau aki mo siasi i Korinto, pe a mo whakamatala i foki ki ne ngai ngāu e whaka apostolo. Ai ko vai uaki ke vai fitu. Whakamatala ni ngai mamahi. Ai ko kamata pe tohi in tāno ki ngai mamahi. Nā ne mamahi ki ne pe e ia o ofi mai mate ki a te ia mono kau ngā whanonga. Pane pe ka ko winga na mamahi ke ma fi mari e sia sikori. Ka ngai me ben matala ke vai roki ke vai wa vista ta. Pane from matala ke ngai fra apostolo vai wa vista wa ke vai fitu. Ai go ne pe he ta ma be ko speri ko ni ta ma be nga ko ni ko mespe tua ko ke tau fo. Ko ke tau hu e frofola ai o tua ko ke ongo le ke kakai ka pau ta mahino tau ko speri ko nga pe ko o tua tu ko ni ne nga fa kuisi. Ai mata ka kai ke na tai tui e o ngongore rei o karaisi. Sai, koe wahe walu ke wahe hiwa, ne uke se sukurinto ke nau whakakakato e tāna ki tokoni, ei koe hui e, ta tape pe rei pe tohi, whaia tau pe ke tau mua, ne uke ki nau tolu, koe wahe hongo furu reo ke tā tolu, mene whamatala ia, ai ngahi mawhai whapono, ngahi mawhai whapostolo. Ma te koe winga ni whai whi mea koe ni koe hui he koe anu whakanga i ki nau tolu o pe he, to kua koe ni ngahi tohi o ku mamafa, ka koe ni asimai anaia, ko ne rea pasi pe na fui rea anga na aku hanga fui rea uri na fai ya Paula ni ngai re o ngere rea Paula kai ku ke pe ko me ko fai ko mama me te mo tolu te fra hai te mo tolu e Paula tu pe ne fra matala ki no ngai mama hi ko ai ko mantu ka apostolo loi vai ta ha no ha pe mo no ngai vai anga vai ta ha wa ne pe he o no ngai vai anga u pore ai ko ki a lo ki e ki ke koe tatafe ai toi. Raki e fitu, matala e ni ngai ngawe whakapostolo, walu mo e hiwa, pou e si koe wike nau whakakakato e nau tukupā ke tā anak tokoni ke kau masiwa, mo fulu ke tā tolu koe ni whamatala ki hono ngahi mawhai whakapostolo ko Paula. Koe ngai ka weinga rewa e tohi wa Korinto, ue ngai mea e tolu koe ni. Uraki, pe Paula teu fia, neongo ngahi mawhai. Eia, ko ngā lahi e tohi ni whamatala whamamahi i e kau fia pe.
ka venga ia ka ko me o Corinto wahe uaki ke wahe iwa. E wai tau ki si o Corinto wahe o nove songo fulu o ku mau mamahi ka neongo ia o ku mau fia. O ku mau masiwa ka neongo ia mau whakatu maari ai tōla. O kui gai ha mau mea e ma ka mau ma o e mea ko tōpe. E iso kone wenga kone whamatara e koe ki hanga ni neongo no ngai mamahi fia ke toko ni e ka kai ko tōpe i o no ngai whamamahi. E wahe fitu e swa o whaha mahinu e te ki mautoru pore te ki mautoru. O fia pe te whalatolahi ke te au o ku hake ki tua e ku fia iho mau ngahi mamahi. Eia, ko winga paula, neonga ni ngahi mamahi, ngai whamamahi kau fia, e ku tūre re siasi Korinto, ko uhi, nau tui ke eika Sisu Christ. Eko wa Korinto wa rakia besiwa, teo fia pe neonga ngahi mamahi. Kono wa, wahe, ongo furu rewa ke tātolu, teo hoko atu e ku pore e ku ngahi vai. Ai mo me koe, pore paula, pore kakai e nau ngahi malo hinga, mena nau lao. Pore paulai hano tau tā i tō nima aki e tau tea whakasiu, e tā i tō tolu hiwa, me tau tea whakaloma, me lahi ne whikai ia, me lahi ono whatanga ia, me pōna e alu ta e mohe, nei mea pe, pore paulai no ngai vai ne pe he. O au pe ki e foto koe nei tuku e karaisi i hono sino, koe ki tau ilo pe koe ha, nei tau kore pe tā ngai karaisi i kai. E tuku pe foto ai koe hui he toki hai ho mālo i ho vai. E o pe pao te pore vai. E o whika ape o whika wengai, vai. Po wha si reo koe loto mo oni, o ku haa ia he tau mo ui aki ai ngahi mo oni, o haa i he tau mo ui ai ngahi mo oni tu hangai. E koe ngai mo oni tu hangai, o ku haa pe he mo ui koe karistiane koe u loto mo oni. Ange koe, o ku mo ui pe ia e lorotonga ai mate. O Korinto vai wha, ongo fulu wes ki taha ua pe pau ta mau fua mau pe te mau tole pe ki a kraisi o mau sino koe uhi ke ha ai mo ui a sisu i ho mau sino. Sia, nau fua e mate a kraisi kai ha ai mo ui. Ongo fu i mo oni tu fe hanga hangai, o pe pau rau ton ke ha i he mo ui ai whakai ko tō pe tu. Wai ni ma ves wha, mau toe, mau nofo i he te niti koe ni. Ma wongo sia ko wie mo whaka am ke o na to o mea ko ni ka mau ha mau te refu ka ke fongia ai mate e mo e se ke mate o tonga mate bi ai mo e pe ko nga paula o tonga ni tau no fu ko ni ko tau te ni ko ni si no fan bora ke to o te ni ko ya ke fongia te ni ti mate ko ni e mo fa fo ka la mari ro tonga au fa si no ma ko vesu mo iro pe motor au hau tangata i tua, kai whai e pēno whafo au tangata i roto. Kong hoi mōni tū whea ngai e o. Tangata i tua au, tangata i roto whafo au. Fia he roto tonga i mamahi, na tau rau kia ni nei, e he pa roto tonga neongo e mau ngahi mamahi mau pē, ka mau fia mau. E whea ngai koe mamahi, tun ki wha mamahi. E pa rau wha fia pē te ngau tolu e ngai mamahi. Perenga tai, kau nau whai e whoaki, e rotonga e nau masiwa ango. E lau koe ki Sesi Mastonia, ko Korinto wa he walu, rotonga nei e hu whai ngata na nau whowai. Ango e nau masiwa, kaina e mahake mea ha hu fia, ai ana nau fia ke whai aki e nau whoaki ni mahomu. E a kai kato. E, koe Korinto e, pe koe ngahi whehu i re waina i he tau tohi koe ni o ngatohi ua koe ni. Tuka tue ke mōsio ki ai, ni mawe tau witi o ko hanga o tuku hake ke tau te pire. O te ke hoa koe ke tāri mai, hape o tāri mai he tau mea ka hau, pake ospe pake set mai ho maka. Ke hui he ku seo koe ngāwe ko pat koe ke whai ki whai ngata, no mau taimi ke whai aki. Pea koe ko kore ke pehe mua, ai koe na koe tau ngai koe hafua ngai tohi na whai ki Korinto, ma tue fui tohi koe whaa koe na whai ki Korinto, koe ipiseri, ura Korinto, tohi whamamahi mua Korinto. Ne whai whakakua ura Korinto, pe ne whai meife, ina tau rawe koe kia ni nei, tohi ne whai mei e wheso, tau whakofua ke ni mawha, tāsa. Koe tau mua, ina tau rawe ke e, koe tāri o ngai whehui, pe rei ngā tai kono whai no hino ki nau tau ke kōsperi, ke nau wanga whakakōsperi. Hai paula koe te whtoi whai no i no pe, nau pēna tau, o koe ke toi tu e pekia, kau tana mai kōsperi, nai toi tu a Sisu Christ pe a ha horo. Nau mā vahe ki nau toro kau pē paura kau hinga mō mā vahe,
koe kai ke mo tupu whalau maari e karaisi. Ai o ngai mea pe, koe o tau mua pe o kuua. Ne whai me whe tohi wa korinto, na tau rau ke, ne whai me Filipai, pa wofua ke ni maono, pe koe ni mafitu tāsa, whanau whaaska o Paula, whe taimi na e whatua wa korinto, ai koe whau koe nau, koe hae tau mua o korinto, na tau rau ke ni nai, Ngai tau mua koe na tolu fia Paula, e mahino ke tohi whamamahi, na nau whato mara. Inga tai koe ni hanga auki ki nau tolu, ke nau tokanga, ke whai e ngau e koe kono tāna ke tokoni, ka renga tai kono teu ki nau tolu, ke ne toi whanonga tua tolu, na whai na tau lau ki ai, whanonga tua koe na ne whai mea tohi koe ni aloma, whai mea korinto, mai no tau tolu ai, na e riwe si mo ui, ai ka kai koe. Nei mo whamara ki te koe, mai no te mau tolu, e sas koe ni korinto, neo ngoi whai ngataa e ngai tū kunga na e fōa apostolo, e whakata ina lava e kosperi o li riu kawa mo ui si ka kai koe. Mau kore tua ke mau pemo e mau loto toa me mau tui whalana ke kosperi o eiko si supraisina e pekia, a Christ whakatau ke toi tapu. Te rio ia pe whakatau tu uia whakatau ino ahtolu whakatau ke toi tapu. Mai ke pe mau tui whalana ke kosperi pe ko ia. Tene whakatafoke o mau ati mau tolu mau mo ui mo mau ngah whamiri. Me si ka kai mau ngāo i gei e siasi, mau kore to mafi te mau fo pe te mau horo mui ke no tu waki o gospel ko ia ngai fonga ke o ka we fai to en go me ko ne fai paula mau tui e fai e be a fiona no ri usi mo o ka kai e si so crash fa mo ui amen